Cavı Kırgızistan деп atılганын себеби парламентке киргенден кийин партиядан чыгып кетүү көбөйүп кетти. Биздин партия система нипил. Кирдиңби жизнь чыкпайсың. Zafaraka'da gidelim. Balık dağında. $1200 var. Bizim partiye parlament varsa kumdardı kayıt alırız. Ama bize de zor çok olacak. Başkasına gidelim mi? Ondan ayrı işte versin. Assalamu alaikum dostlar. Biz hazır Moskva şahrındayız. Şimdi rozыгрыш өткөнү келгем. Солай болсо билеттерибиz төгөнөйүн деп калды. Az gün içinde rozыгрышты баштайбыз. Мен азыр ушул жакта билет жазып отуруп, өзүмдүн мурда ойногон сатираларыма көз жүгүртүп отуруп, ушул бир сатираны байкап калдым. Азыр Кыргызстанда президент шайлоонун алдында элдер бирине бири жаман көрүнүп, эки тарап, үч тарап болуп, бири-бириңиздерге жаман көрүнүп атасыздар. Ошон үчүн келиңиздер мындай кылыңыздар. Ким кимди тандаган болсо, бирөөнүн тандоосуна жолтоо болмой жок. Ким кимди каалаган болсо, кимди тандаган болсо ошону шайлай берсин. Бири-бириңиздерге өчөшүп, сен талапкериң мындай, сен аны адам экенсиң, сен муну адам экенсиң деп жаман көрмөңүздөр. Ал эми бул сатираны бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн ойлогон жокпуз. Бул сатираны биз мындан 5 жыл мурда ойногон экенбиз. Эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ушул сатираны көрүп, Кыргызстанда саясий кырдаал кандай болуп атканын билип койсоңуздар болот. Ал эми биз Москва шаарындабыз. Розыгрышта сиздер менен чогуу ойнойбуз. Баалуу билеттер, 4 жаңа автоунаа коюлган. Билеттерди ойноп утуп алыңыздар. Билеттерибиз саналуу гана калды. Аз күндөрдө оюнубузду ойнотобуз. Ошон үчүн урматтуу достор, барыңыздарга ийгилик каалайлы. Эки тарап, үч тарап болуп бөлүнүшүп урушпаңыздар, сурайм сиздерден. Ушул сатираны көрүп, жыйынтык чыгарып коесуздар деген ишеничтемин. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Biz parlament barkasak, narkı ekönü alып kelebиз. Bol tez alып kел, bayla boldu. Жүрө берет экен да бул. Отур. Анан азыр эми мына лидерлер келгенде суроолорду жакшылап келечек үчүн, балдардын келечеги үчүн жакшы суроолорду берип мындай тың болуп отурсаңар макулбу? Колдоп, коштоп дегенде, ана. Vay. Kanda gel. Bana bunu. Жоқ, ака, мен шында өле. Em barыбызга теңене бирдей бөлүндү ошол жумуш туурабы? Үйлербей койдум, шын айтайын. Мына фигуромен шаар үйлөп болбойт экен эке. Өзүң үйлөнбөй шаарды үйлөбөйсүңбү эми? Болбой калды эке. Калган нерсе. Мөтөрөлө кыз. Men bayatan beri айтып атам. Үйлө, ап келип ил деп атам мени. Акчаны алганда өлүп кете жастап аласыңар. Азыр лидерге симне дейсиңер азыр эми? Эми азыр болот бардыгы, эме. Бардыгы болот. Жок, бардыгы болот дегенге менен уже убакыт болуп келип калат азыр. Эми азыр иле коебуз да, элде эле эми чогулуп атат мына. Агитаторлорун келдиби? Даяр агитаторлор? Кайсы агитатор? Эми акыр агитатор керек да, кызык го. Жок, агитатору жок эле келгендерин эле айтып атам мындай кылып. Өздөрү шайлайбыз деп отурушат. Акча таратпаңар, бердиңерби акча? Кайсы акча? Акча таратпадыңарбы? Ой, булар акчасы жок эле шайлайт өздөрү. Атайын келип атпайбы? Эй, сен каерден көрдүң эле акчасы жок кыргыз добуш бергенди? Кыргыз акчасы жок. Кыргыз акчасы жок, добуш бербөктүрүн шайлоого баспайт. Жок, азыр биз сүйлөштүк. Булар өзү эрки менен эле бере турган болду. Сиз ойлонуш керек да. Мындай кылалычы. Азыр ошо лидерлер келе турган маал болуп калды. Ортодо эле акчаны жеп алдыңар да биз урушуга. Эже, мындай кылалычы. Атыңыз ким эже? Эже, атыңыз ким сиздин? Сиздин атыңыз ким шарттанган эже? Асележе, берсин. Асележе? Не өзүңүздүн атыңызга өзүңүз ишенбейсизби? Кейін айтасызбы? Сиздин атыңыз Асележе? Мындай кылыңыз, сиздин атыңыз ким эже? Экөөң бир үйдөн чыктыңарбы? Муну сиз айтып койсоңуз тааныйсызбы?
Не мен неметер құрғап қаласың? Elini urra değil. Үйшіп қалғансыңар, қатып алғансыңар. Қатып алғанмы деп атпайын ба? Неме қыласыз, сіз бүгіннен баштап бізден ушул партияның агитаторы болуп иштеп бересиз, экөөңүздөр, агитатор болуп иштеп бересиздер. Эми кураякка бата жүрбөйт деп коет, муну алып коесузбу, алып коңуз эжем, туруңуз. Эми алып коңуз, мен чын жүрөктөн берип атам. Алып коңузсун. Oy beti çok aldı. Ço men ayttım mı? Alal. Ya ayttım mı? Bersen alat. Buna gördün mü? Kaysı partiyaga da soragan jok da, gördün mü? Jo jönülü şaylaymış degende Berdik buna alıp koydu. Neme? Şariklerin dayar emez. Şarikler aka Az ilet. Az ildirez bırakçı. Şapan menen kalpak kana. Şapa ap gelmesin mi? Ap gelmesin mi? Şapa kalpaktı. Ben canına aytmadım bile ap gelip koydu. Oşon var, ne yap geldirip koyuyorsun? Yem oşon bunda yeme kalpakta. Buna ki. Ap gel bırak, on var maçı. Bir anak gel. Neme? Avam gün çeç aldım beni de. Ece atınız kimsiz? Hayır Güleçe. Bunda kılas mı? Bunu jelekte alıp, bunu çepkende alıp, bunu kalpakta alıp, ana mintip koysa, az lider gelet koy. Lider gelgende çıkıp durup jelekti jap, kalpakta koysa. Bunda kalpaktımday öz kolum bilen tiktim, atayın sizge dep bir o söz söylep koysa boldu ja. Al sor, kayerde tiktin dep sorap aytam. Berbeysin, akçasını berbeysin gel banda. Mikrofonu çepken. Akçasını ber, alıp ketip kalvanan keyin anda tapay kalabız. Al. Aksasını verdin mi? Mına şunu koy. Öz almayayım dedi, balası alıp berip koydu. Öz kolum bilen tiktim deyse ja. Makul bir o söz aytıp koysa boldu. Neme kanaka? Deme. Ye. Kamçı. Ye. Kamçı kana kamçı. Taşıyıp mı? Al senin konsertinden kanda eme joluguşundan kanda işi var. Al özünün partiyasından jüret. Kamçı deyim, kamçı jana attın. Kamçı ey. Ey bala kamçını ap Ap gel. Çaman torumuza Uşunun bardığını ap gel. Üyü albaysın. Çok biriyle götürüp gelmeyi deyim de. Tak bunda kılalım şimdi o kamçını. Kim var hem yerde? Aka atınız kim sizden? Ya. Mukul baka. Yarık gires be. Neme de koyasın? Tegi lider gelgende. Buna bizden atımızdan bir жылқы dep koyasın. Makul be. Canınızdan dile gitme. Жылқыны biz alıp tayarlap koyamız bu yakta. Makul bu? Söyleştik de dur. Artistlerin er hem konser koydu. Abet kılvatçat, abet. Abette. Artistlerge abet kılgandı kim koyuttur? Soğumez ana. Dogovorda abeti jogolo kalardın. Kursağı kıvız açtı da atpay onan. Başka partiyanın artistleri kilki jebile jüret agitatsiya de. Bar çakırıp gel artistlerin menaka. Oşensenger akça tütö. Men bilgen jokmun da. Artistlerden berle tamak berip atsana. Eğer de abeti çok işteyit degende anda bolmak. Gelinizler mi? Salamu aleyküm. Gelinizler, jaksızlar. Mına siz bunu alınız mına. Aka artistlersinger da? Artistler. Irlarыңар жакшырлары мындай? Жакшырлар. Жакшы мындай. Элдин мындай эмесине жакындырлардан, а? Партияңар Желек калай? кана? Желек. Ошол ишеме өзүңдү алып келип койт белең. Бер бирден. Ма өкам, досум муну кармап тура. Лидер келеткенде мындай кыласың, макул ба? Кел врачка сен. Муну кызга бер. Мен чоң сиз муну эмеп турасың, кармаса. Так. Аны өзүң карма. Sen mini koyunun mintesim tigiler gelip atkanda. Kana mınday repetisiya kılıp gölüyorsun, anda mınday kılalaçın. Mınday. Ökay eşik şipir atkan sonra akşanlardan bir gira kötersen mınday. Çoğu sizge verdik o. Uca sizge berer men bire gördünüz. Ya anı hiç koyunak öyle minday eğlendir da mınday kılsanız mınday. O mınaka, he mınaka. Boldu. Söyleştik ha. Aka ırlarыңар жақшы мындай патриотский ырлар, ha? Adamdın duhunu okuda durgan mınday Kırgızstan turalı, Kırgız degende Kırgızdı aldığa sürey turgan ırlar bolsun, makul o? Ana men girip ketkende hem yerge turban, ana jügönünü mekade etip turban mı yerde? Makul o? Söyleştik. Maestro gayet davay, ha? Basa halkanın nan tuzu dayarlağıladı, gelelim.
ойлап барықтаған, ұлт салтын ынтымағын жаттаған, ел тағдырын биік ойлап бірігіп, бақ дөлөттің өлкөсүнө баштаған. Кыргызстан жүгүнгөн аркалап, өз мекенин сүйүү менен башталат. Өз бийликте максаттары ишке ашып, бабалардын асыл жолун кайталап. Алгым туду Кыргызстан ураны, ала туудуй бийик өлкө курамы. Түбөлүккө акыйкатты орнотуп, урпактарга гүл мекенди суналып. Кыргызстан жүгүнгөн аркалап, өз мекенин сүйүү менен башталат. Көч бирликте максаттары ишке ашып, бабалардын асыл жолун кайталап. Koça Atrağı şandı, lider yöneten. Kardımız Koça Atrağı. Çakırmasın gelelim. Bir de kotarın. Bir de kotarın. Güzel miydi? Buna kadar çakmamızlar bizim liderlerge. Güzel miydi? Kırgızistan жүгүнгөн аркалап, өз мекенин сүйүү менен башталат. Koça Atrağı. Биз биргебиз түбөлүккө эл менен, аталардын асыл жолун кайталап. Аталардын ыйык жолун кайталап. Geliniz Aksakal. Geliniz Aksakal. Konaklar oturganыңыздар ма? Саламатсыздарбы? Жау Кыргызстан партиясынын атынан жалындуу ысык салам. Эгер сиздер биздин партияны мындай колдой турган болсоңуздар, биз уже парламенттебиз. Neme? Parlamentke vaqt var sal neme? Partiya turалы айтып бериң, партия туралы бирек икос айтып коюңуз да. Кайсы партия, эмне партия экенин айтып коюңуз. Биздин партия Жау Кыргызстан партиясы деп аталат. Кыргызстанды ар кандай аттарды кое берип, бизди чарчатты. Бүтүн Кыргызстан, сынык Кыргызстан, улуу Кыргызстан, кичүү Кыргызстан, дагы кандай Кыргызстан билбейм. Алга Кыргызстан, арка Кыргызстан. Ооба, ошондой Кыргызстан. Биздин партия Жау Кыргызстан деп аталганын себеби парламентке киргенден кийин партиядан чыгып кетүү көбөйүп кетти. Биздин партия система нипил. Кирдиңби жизнь чыкпайсың. Ошон үчүн партия Жау Кыргызстан деп аталды. Биздин партияны колдосоңуздар жаңылбайсыздар. Биз бийликке барып калсак, айлыктар $1000 болот. Siz aşırı öldünüz. Biz özümüz agitatsaq akça yok. 2 maşına kaldı zapravkada agitat emer. Salokta kaldı. Koyup ketти. Көбүрөөк айтып койдуңуз. Onda $200 болот. Нормально. Биздин партия парламентке барса, кумтөрдү кайтып алабыз. Şef. Аны биз эмес о, жогору жактагылар алып атат аны. Башкасын айта бериң ака. Onda mayli işte versin. Biz parlamentke barıp kalsak, narkı eköğünü alып kelebиз. Kimdi? Abdulda менен Жамбылды.
Abdullah men Жамбылды алып келип алып, эмне кыласыз? Жүрө берсин о жакта. Андан көрө Рахманды жакында жөнөтөбүз о жака. Жок, аяк эмес, Рахман Турцияга жөнөтөбүз. Рахман үй бүтүп калды Турцияда. Ошентип коёмун. Рахманды Турцияга жөнөтөбүз. Ошентип кой. Кыскасы биздин партияны колдосоңуздар, жаңылбайсыздар. Россияда жүргөн 1 миллион кыргыз мигранттарын кайтарып алып келебиз. Шеф, аларды алып келгенге болбойт. Ошолор багып атат, биз жоңгоң жүрө бердим. Алар батпайт бияка келсе. Майли жүрө берсин. Кыскасы ушундай. Тағы сүйлөрөм. Биздин партия парламентке кирсе, коомдун ичиндеги уурулар, криминалдар тазаланып, эч кимиси калбайт. Шеп, эмне калбайт? Алар биз менен парламентке кирип кетет да. Рахмат, эми партиянын иш пландары тууралуу сиз менен тааныштырдык. Калганын партиянын программаларын колуна бергенбиз. Пачкасы менен бердик, алдыңыз айчы, пачкасы менен бердик. Şu ел окуп билип калбасын деп англисче жазылгандан бердик атайы. Бардыгы мына сизди коштоп, кубаттап келип отурат. Калпак менен чепкен алып келди дебейсизби? Турбайсызбы? Акчасын алган турда. Мынаке. Кел атат, келип калды. Биздин шайлоочулардын атынан белек бар экен. Кабыл алып койсоңуз үчүн, келиңиз мынаке. Бияке сүйлөп турган кийгизип койсоңуз, калпакты атайын. Кайсы партия эле? Жабык Кыргызстан партиясына чын жүрөктөн эмгек кылып, түнү менен колго сайып, өз колу менен өтүшүңүздү каалап, ушунча эл колдоп келет. Өтүп кетиңиздер. Рахмат. Кол жаап коюңуздар мынаке. Рахмат эже, рахмат. Рахмат эже, ишиңизге ийгилик. Неме акчасын алгансыз, Алганын актады. Я, Тынар. Мына кече Кара сууда кийизген калпак го. Биз сиздердин ушу Жабык Кыргызстаныңыздарга былтыры өзгөндөн келип билет таппай кеттик. Атайын угуп келдик. Рахмат. Ушунча элдин арасында мен балам бар, немеси күчтүү. Пата берип коюңуздар. Рахман агайдан кол жазмада алган болчумун. Рахмат. Негизи биз партия паталалы деп келдик эле силерге. Менин кетип атып пата берип кетебиз азыр, Сөз пата берип кетебиз азыр. Кандай дейсиз Рахман ака? Мына кечеги Кара сууда калпак го. Эми мындай да, шеп, биздин эчегебиздин колунан дала жерде жүрөт калпактар, ушул эчегебиздин колу менен тигилген. Анын үстүнө азыр күздүн күнү той башталган маал бүт калпактар гастролдо да ушу. Айланып жүрүшөт. Айтканыңыз эле турам, окшош да муну өз колу менен тигип отуруп. Аты өлүп калды, атты бер дебейсиңер, камчыны деп коет. Анан дагы биякта биздин шайлоочулардан дагы бир жашынакай белек бар экен, ушу белекти кабыл алып коюңуз сен мынаке. Мынаке өз колу менен келгенсиздер. Биздин атыбыздан жылкы. Мынаке. Рахмат. Рахмат. Эме рахмат. Жылкы деп коерүң. Бул киши карабыздан бул ат менен бейин айырмасын билбейт. Рахмат. Рахмат. Жакшы. Рахмат. Эми аксакалдардан бирөө бир пата берип койсун эмесизге? Бата болсо болот, бата. Ким бар мына? Аксакалдардан бирөөңүздөр пата берип коесуздарбы, Эжес пата берип коюңуз эми, улуу сиз экес. Патанын акчасын бербейсиз. Келиң эми. Ana gördün mü? Almanca pata vermeyip de bizdekiler. Gelin Ece. Ne diyeceğimi? Jabık Kırgızstan işingeri ilgeri olsun. Bütün Kırgızstan, Ulu Kırgızstan bardığın biriktirip Jabık Kırgızstan'ı kılganlarına çok rahmat. İşingerge iyi gelek. Daim Kırgızdı koldagan jakşı partiyalardan bolgula. Amin. Rahmat. 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 Ana buna menin balamdagı sizde belgili o insan bolsun dep buna eçekebиз surap kaldı şu jigitke batаңызды berip ketiңiz эми. Ömürüңüz uzun balam. Çıkarmaçılıkka atlanıp atkan bolsoң, çıkarmaçılık öte ulu bir insan bol. Uşuncha elin aslan bata vereyim,
ömürün menen bol, elin menen bol. O men hop bul. Allahu ekber. Anan mınday. Evet, tınar, pulun berbe, pulun mınday. Ha, patanın akçasını berip koysan bir yakka. Ha, gel gel. Ha, şundan koy. Men pata berip Oo. Bekar bolboyt onu. Bekar pata bolboy kalat da şonun üçün. Rahmat, deme. Hazır mınday unutpayбы. Siz kelgende hazır tarını unutpaysınız. Mine elder жақсы kol çapay atat mınday anday depçi. Al jana sizge biz dayardap көргөзүп коет dedik go, internetten gördük go. Görgüm. Al berdim ez al Karagulcalıktara. Hazır Karagulcaga barab o şakta dayardap koyganбыз. Oturguzup, turguzup, dep kıykırtıp, kollarını mınday kıldırıp koyganбыз. Hem ruhsat bersenizdер kийинки жолугубуз Karagulcada эле биздин лидерди узатып койлук, кол чалдырып. Ne ekaningizler? Bir kol çayıp koygangsızlar эле. Rahmat. Konser ulant kılan. Ulantat. Ökö ulantat turat. Liderler geterimine gelsin dep ketip kalat kesin arkadan aparatı yüktep alıp. Ördayız. Mınаны карма. Ya tınar eken mınаны karma ölerden içme. Ketip kalmay yok. Жолугушусын көргөнмүн. Мына бүгүнкүдөйдү көргөн эмесмин айла. Sen kayerде oturdun? Men arkada oturdum. Sen ulan minsem karabaisin ja. Gördüm. Gülküm gel. Oy tova. Hey, jana en kızıgıcı. Jana partiyanın liderini alıp çıkıp kalpakta öz kolum menen saydım dep giygizgen gelince. Oşo menin gelinim bolar. Ömründe top çıkadagan emez alçak. Top aldı be. Vay ben Yukam dayalı da. Vay Yukam şimdi top düşüp kalgan eken jip menen benim alıp gidiyor. Top aldım öz kolum menen saydım. Allah'ım ozuma düşüp kalgan. Top. Ya algı meyli ayal kişiken. Belki menin koşunamın at mingizi gene. Uyalvay bizin adımızdan cılk. Al menin koşunam da. Hala gözde cılkımız ömürü normali velespet bolğanam. Bizin adımızdan bir cılkı dediler. Betim kıymıldap kettim de. Ne olup kalganmız? Sen aytam da. Bize bir kudaydı da karap koymayız mı? Tigi ıldık koşuyor jana ayal sana magazin çayalı. Ömür boyu sodağım жүрüp gönüp kaldım. Karaçı. Akçasını berse sırası batıyor. Birinci vermeyim dağıttı. Aksakallar versin dağıttı. Akçanı görmüyorsa makul da vermedi. Özü Kırgız'da ayal kişi batı vergen emez. Ekimiz otursak, ya aytmayın koy, yakta aksakallar oturat. Oşalar versin demeyi mi? Aynen akçanı görgende paygambar yoldan çıkıp durup alıp. Hem pataras akçasını algandan jaksıla öyle verip koy bana. Toz söylegensi bana. Men söylep durke alıvereli deyip eken. Janağı partiyanın lideriçi. Ya anın bir logo gene. Oşanın barına işeni oturup. Janda bir göz tostoygon bir öjür otqa. Oşol tigi liderin tüyüne jetedi. Ya al buğa çeyinde bir liderin tügüne jetken al. Jana lider gele sonu kara. Tügü aydı olsan. Kara. Turaytasın jana bir makal var go. Oşo jana partiyanın liderin görgöndön işendim oşol makalga. Kırgızda bir makal var go. Çoğ adam döperes bolat degen. Men ana. Betin tal boydu. Döp turaydı. Bet var eken go uyat çoğu kandan daçı. Bet oңором өсүгөн aynen. Al bet ömür eçmeli ol boğun bet al. Al betke ulak çapsan koyulbayt al bet. İştevegen bette. Gelip kalsın. Gördün mü? Gördün mü? Jana partiyalar geldi.
Seni көзменен bir oz esepleşip koygan жоқ, gördün mü? Salamdaşkan yok da. Uçuraşıp da koygan жоқ seni көзменен. Bolbosa Ayıldın aksakalı ekөөbüzбүz. Ova. Жақшылық, жамандықты ekөөбүз башкарып, ekөөбүz бий болобуз. Ova. Ova. Ekөөбүздү кимсин деп деле койгон жок го. Doğru. İyi. Ben de baykadım hani o. Ошону gördüm дагы өзүмчө ардандым. Намысыма келдим атасын көрүп. Anan. Ойлонуп дагы сага келгеним себебim мындай болуп атат. Ойлонуп отурдум дагы партия түзөлдү ойлодум. Kim? Ekөөбүз. Öyle neyse. Koyçöyle neyse. İyi. Eki özgü partiyaga ne var? Ekөөбүз партия түзмөйүнчө экөөбүз менен эч ким эсептешпейт. Ekөөбүz партия түзөбүз. Partiyaga degen anın müçöleri boluş gerek, akça gerek degende. Акча. Мүчөлөр керек. Канча балаң бар? 10 балаң бар, туурабы? Ооба. 10 балаң аялы менен 20. Ого. Кемпириң өкөң менен 22 болуп атабы? Менде 10 бала бар. Мурунку катынан 4 бар, анап келип кошом. Баш этеги 50гө чамалап калат, 50гө. Боло ошол. Болот, тигилер 4-төн 5тен эле турбайбы? Сүрөттөрүн турат го 4-төн 5тен болуп мынантип бат жырайып күлүп турса, ойлоп атасың, өшө 4 аябай ынтымак турбайбы деп. 4-төн тең ичине ит өлүп калган. Котур ташын колтукка салып ал жана ынтымактай сүрөткө чыгып турат го. Жок, мындай. Колуң өрсөң? Мындай. Мынтеченла. Мынтип турат да. Берип коерайын, энең көрөсүң кийин дегенде алып. Аларга караганда сеники өзүбүздүн балдар болуп атпайбы? Ооба. Айтканыбыздан чыга албайт. Туура. Ошон үчүн партия түзөлө. Акча. Акчаны ойлонуп койгом. Да? Үйдө жалгыз күрөң торпок бар атасын көрө. Ошол торпокту алып барып сатып, акчасын алып барып Бишкекке барып, партияны каттоодон өткөрүп келем. Болот? Болуптур. Каттоодон өткөргөнү барам. Анан аяктагылар партияңардын аты эмнеси эмне дейм? Ат коюш керек да. Шуну айтам да. Эмне деп ат коебуз? Чалдар деп коебузбу? Не? Чалдар. Койчай. Партиянын аты деген мындай дөң деш керек да айтылгандачы. Дүң дөгдө сени көз террорист белеген. Жок, ат ошондой болуш керек да, мына айтылганда. Итак өткөндө 10 күн дүңүлдөдү го. Кандай дейсиң мындай? Кыргызстан болуу керек да, сөзсүз. Кыргызстан деген сөзсүз кылчылыш керек. Болуш керек, көрдүңбү? Өлтүрөт көзүңөн, Кыргызстанды көрүнгөн жака бура тарта берип. Бирөө жүрөт улуу Кыргызстан деп, бирөө жүрөт мында. Эмесе улуу Кыргызстан деген сулуу Кыргызстан дейлиби? Эмне, сулуулар конкурсуна катышасыңбы? Сулуу Кыргызстан. Эмне саясий болуш керек. Саясий жагынан дагы мына төп келип туруш керек деп партия. Саясатка окшоп. Айт дем, кандай дейсиң сен? Неме? ЖЖ Кыргызстан. Качайдан уятып. Жалаң ошолор чогулуп. Жок. Сеники жоопкерчилик чектелген дегенге окшоп калбадыбы? ЖЖ деген билесиңби? Жып жылаңач Кыргызстан. Эмнеге жып жылаңач Кыргызстан? Öyle mi? Ona Kıtay'dan gelgen giyimdi giyip oturarız. Kokuz Kıtaylar gelip alıp ketip kalsa cıp cılağaç kılağız barıyoruz. To'g'ri, jip jilang'ach Qirg'iziston. O'ruschasi ne desem ne deyim? Mana misoli önügünükü progress. Sizlerden Oruscha variantlari mı desem ne deb aytam? Голый Кыргызстан. Şunday bir неграмотный bir tupoysun da bir. Nege голый Кыргызстан болот да? Al голый Qirg'iziston bol. Jip jilang'ach deb atpayb, jilang'ach Qirg'iziston bo'lgandan da голый bo'ladi. Jip jilang Gop голый Qirg'iziston. Öyle? Gop голый Qirg'iziston. Andan da жақсы болот. Gop голый Кыргызстан. Oşonda at qo'yamiz. Oşol atni qo'yamiz dag'i. Barib registratsiyadan o'tib turib men taksi sürüp. Tamam. Bir belanı başlayıp şu tamam. Böyle maksasın bu bir otkandan keyin
Uçturuver da. Turulaver. Söyleşip geldim. Taksini ertere kayıt koyuyorsan hazır olmaydı. Bir de tağına oturanım. Büt kalpıçının var şu Bişkek'e kattagan taksitler eken da. Erterak söyleşip koyuyorsan barsan müddet. Girip ararım öyle. Sıraz aksakal otursanız öyle getemiz deydi. Oturdunuz getemiz deydi. Oturup alıp turasın o şehirde 7 saat. Ne oldu? Hazır edinse salıp gelet deydi. Tamaka gitti deydi. Sen al o şehirden ötüştün öz kıyım olup kaldı. Bir yolu ben o şeyden ötüp git varsam sumkamı alıp alıp bir başlığa salıp alıp berbet Bişkek'e varasın bunu. Sen ödüğüne get tutasın. O şey ne olup kaldı? Bunlar uğurlu olup kaldı. Ne? Bir nersesi ben çoğulup söyleşip duratken bir yaşlı oğlum anlayana durup ne oldu lan benzin kanda oladı da söyleşip öyle sözün ortasına gelgendiler 5'e 5 şakalı Bişkek diyor basbek başladı değil mi onu? Tüşünde de o şey basbede duran olup kaldır bunlar enine. Söyleşip otuyla Bişkek desa ayal aytatmış cennet adam tolup kaldık da katmış cennet durup alıp. Ne taksini söyleştik boldu. Erten baramında kalpar akçanı töküp emeden ötkörüp parçanı kattodan ötkörüp özün başına lider olturup kuda kalasa işti başlaydı bunaka. Partiyanı aldığa sürüp ülkünü önüktürüyoruz kuda kalasa. Bunaka. Ne dedin? Kattodan ötkörü özün başında turup lider ol partiyanı aldığa başlayayım deyim. Niye sen lider ol? Anan kim olsun? Mençi. Ya akçanı men töküp atam o. Ya attı men koyatam da ideya menik olutpay mı? Esatı akçası men çıkarıp atam da. Onday bolbaytan da Ya kudaydı kara bir bunday. Bunu görsen bu lider ol. Men oturatken de bir yerde. Onday bolbayt, boltur mu? Tapkana gezim yokta. Handa partiyadan çık. Çıksa çıkam hele. Men taptım attı. Sen bolosang memine gol katilim gelmeye kalmak bile. Men taptım. Anday kesin ne geldin anda? Özün kılayır o şakta. Hey, bunday kıl hele. Koyan partiyanın işin başlamaya tököz uğruşup etse geldiler aytpay o. Onların baştalmaya uğruşup atacak. Anam ne men lider olam diye. El koksa birinci şaylan bar olalan ayakka girip al uğruşa veriyoruz hiç kim görmeydi. Bunday kıl hele. Ekoz teng tarağı olalım. Kanday? Teng törağa. Onda bu da. Cipcilanaç Kırgızstan Partiyasının teng törağası olacak ekoz. Oldu mu? Onu şunu olur. Oşağa makulsun mu? Oşağa makul mu? Başkası. Ya ne koyturay. Sizler suzatlıklar bir caman adatыңар böyle. Nige? Ошол бирөө асылсаңар sen apan Kırgız emez, sen apan Kürt, Türk dep çığa kalçı edengер suzatlıklar şu ben bilem de. Андай болбойт, андай Ошон болбойт. токтоткун болуп туруп ошо. Андай болот, андай боло турам sen бiri senin sözüңü alып olayın. Sen dagы эртең sekin шайлоо башталганда sekin meni bирөө менен мушташтырып өзүң кирип кетип калбайсың парламентке? Ошондой Андай болбойт, өзүнө кылыкей жок, а? Эркекче сөз бердик айт кой. Sekin meni bирөөгө мушташтырып кой, өзүңөр кирип кетип калган, аны кала бербейм мен биякта. Макулбу? Биз айткан нерсе менен кетебиз. Акчасын алып, алдап салсакпы? O narkı Kıtay Kırgız süyreni aldır, salsakpı deydi. Narkınızın tanıyım da. Cana bizden stalba koygan Kıtaylar da. Bir ki senin balan mı? Benim balam, men şayloo bitikçe buların alkaş bol bitmey oldu tangım oldu. Bu emez maldan beri alkaş kılıp bitmey oldu. Ne? Bayağı günü kalmamatın torpoğa kasaldagan eken ap gelip al bekar araktap torpoğa arak içirip o da darak sıcak su olup gidetti. Oşondan beri kalmamatın torpoğa zapoyga girip kettir. Erteden keçke üpöldü magazinin aylanı ottaydı gene şerden gitmeyi. Çok belki o senin balan. Bunu puttardın kaysını senin balan ki. Ata. Arak tüketmeyi oldu bizde.
Tağın azrayn bekar araqtap Kuday verdi o yaşlarga. Hadi. Qanday saçtı? Жақсы olam. Жақсы mı? Жақсы. Assalamu alaikum. Geli uçurassan bolboy, bu yakta atang turat. Açta bana almayın. Nege alыс mı? Ben sizge varsam buna cıgılıp düşer. Ata. Şularga işengen biz akmak. Biz sileri işeni atang buna bir jakşınakka manay menen otursa öldürdün atang manayın. Ne oldu işte? Atanga göz жаңы partiya açıp şayloğa attanıp atsak senin jürüşün bul. Жаңы partiya? Partiya varlatın ne? Cipçilanaç Kırgızstan. Cipçilanaç Kırgızstan? O? Atamlar partiya açık. Sorma bırak. Minen ata. Mına atanga göz bir jakşınakka ölüp süйлöşüp atsak. Aldığı gevetenim de aldığı geveten. İçken yok mu? Ha kimi işten an? Ben içirip geçti.